Kini kedek All India Radio Shillong, kakubor ban puli dailus atas kini kilong kimat makongsan jong kakubor. Wanra kesolkar pedang ya rai ban pendamno ke kerdan bat jingpen kubor ya ke Jammu bat Kashmir kebadan hapok ke artikel laspa nyopo. Penlong ke yang besar bahakli duk jong kari India ya ke jing besar halor ke mukot duma ke bayadai bat karam janma bhumi babri masjid. Bat penkrek ke Shillong ban penlong ya ke 22nd National Conference halor ke e-governance ke banlong hakapra bat kendai tarik mentau benai. Kasokar pedeng hinin kesni kalawanra ya ke rai hakayang dorba Lok Sabha ban pendamno ya ke jimpen kubor bat ke kerdan bakerpang ya ke Jammu bat Kashmir ke badan hapok ke artikel laspa nyopo. Ke Lok Sabha kala syim ya ke Jammu bat Kashmir ngan ombiak ke Lok Sabha kala syim ya ke Jammu and Kashmir Reorganization Bill arja khat khandai na ke benta banyak perkhat sani bat ban pelait ru ya ka. Kini ke bil ke dawa ban penlong ya ke Jammu bat Kashmir kum ke Union Territory. Ke yang besar bahakli du jong kari India kala penlong ya ke jing besar hanin kesni halor ke mukot duma ke biadai bat ke jing kaja ya ke ram janma bhumi babri masjid ha Ayodhya hadirin bagi jing persang ban wanra ya ke jing sutu jing mud lengba kinong kren penyusup kimsim nalong ki baseso. Kekenhuan basanmut kinong besar hapok ke jing alam Chief Justice Ranjan Gogoi haka artarik mentau benai kala syim kia ya ke kaipot bala ai de kilaimut kitukot jong kekenhuan kinong penyusup bala alam du nong besar bermenjua jong ke yang besar bahakli du UFM Khalif Ullah. Kawai par kekenhuan kinong besar bakentup u Justice S.A. Bobde, u Justice D.Y. Chandrachud, u Justice Ashok Bhushan, bat u Justice S.A. Nazir, kila kedau bagi jingakran penyusup kibala yad kumbasau benai kimsim lelak ban poi syakarai kebakatu. Ke Intermedia Publicity Coordination Committee IMPCC kala penlong ya kecil kenduk lang basisen cibenai jongka na kebenta unaitum ha ICAR Research Complex for Northeastern Hill Umyam hinin kesini. Kini kedai kerensan ha kebala pasyat jingmut halor ki kam bapher baki seng bat kenhuan kilale bat laya tairu halor ki jingmentoy ki banyo na ke jingpen bahaya ke kam. Hashwa ban penlong ya ke IMPCC u Director jom ke ICAR Research Complex for Northeastern Hill u Dr. N. Prakash u lapelat ya ke newsletter bat ya ke audio visual news jom ke kiran ke badai ke web portal balabo ha ICAR Research Complex for Northeastern Hill Umyang. Kitukot jom ke IMPCC ke layaro ya ke jing tresitom jom ke ICAR. Ya ke kiran lasdang ban pentrekam haka kan reu tarik unaitung araja khaat da ke jing temu ban ajing tip bat jing hikai ke babanya ya ke nungam syapang ki kor ki board technology ki biadai bat karep. Menteri Kabinet Civil Defence and Home Guards jong ke Sorkar Meghalaya uba met ba lindo hnin kesngi ula play ya ke jingalang basisian sisnam jong ke Civil Defence and Home Guards kabalalong ha Central Training Institute ha maudian tiang. Habakran ha ke jingalang play uba met ba lindo ulaong bakalam ke badan kam ban penklan ya ke jing trade ke bormet ubreu kanang ban kamla ban aji harap ikiwaipan ladaja bawan lin shop kibor ke Mariam. Menteri ula pentip ru baka Sorkar kadang wan ya kalat ban bu iki office jong ke Civil Defence and Home Guards habaro ki district jong ke Meghalaya. Uba met ba lingdo ula penpau ke jingkermen baki jiatai hakini ke jialang kenlong ki basaiso. Kini kedek All India Radio Shillong ke bawan lam syafi ya ke kubor. Please tell me a life insurance policy that has premium, good bonus, and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy. It's not possible. It is possible with PLI, along with government employees, now listed companies employees, and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies, that too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in.
बिटिया की शादी मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहाँ से लॉटरी लगती है? बेटा आरपीएल की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली, ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएल की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Bandutang biang ye khubor ka Department of Administrative Reforms and Public Grievances DERA PG lengkat katnat Electronics and Information Technology METI jong ka Sarkar India bat ka Sarkar Meghalaya ken penlong ye ka 22nd National Conference halor ka e-governance araja khat khandai ha ka prabat khandai tarik menta ubnai ha Shillong Meghalaya. Umantri khana ka Sarkar Preng bapet ye katna Development of Northeastern Region donor ubalongru umantri khana katna Personal Public Grievances and Pensions Department of Atomic Energy and Department of Space Dr. Jitendra Singh unpinya ya ka jialang but umantri rangba ka Meghalaya u Conrad ke sangma unlong ukongsan kapang jong kene ka conference kalong Digital India Success to Excellence. Kene ka conference kalong shibanta jong ki kam baka DRA PG kalasdang hakini ki shispa asni jong ka sarkar bathammai. Kasen shong dorbar ka basaw jong ka yung dorbar thoan ka jala Nagaland kalasdang hanyan kasni da ka jingle kan mauburam ya ki mentri balaklatno kan thup yo mentri ya dari ba menshwa ubalongru mentri rangba ka Goa ubanohar parikar u speaker ka yung dorbar thoan ka Meghalaya Dr. Don Kuparoy but u deputy speaker ba menshwa ka yung dorbar thoan ka Nagaland ubalalong tengru mentri ka sarkar jala uroko nicha Umantri rangba ubalongru unongalam jongkayang dorbar unaypi Rio but unongalam kalyang persha uti zeliang kil ay kublay ya deputy speaker bathamma. Hakabanta banengkong jongka dorbar umantri rangba ubabadru ikatanat pratanka unaypi Rio ulawanra ya Nagaland Protection of Interests of Depositors in Financial Establishments Amendment Bill Anajar Katpla but umantri katanat Higher and Technical Education pan ulawanra ya Amity University Nagaland Act Anajar Katway Repeal Bill Anajar Katkandai. Hadian kajing klatno jong President kaseng Dr. Don Kuparoy kaseng United Democratic Party UDP hakala singlay kalajit yung menteri katanat kikam chung okay perthai uba met ba lendo kumunoyalam ka Parliamentary Party lashim yakani karai hakajialang jong ka Parliamentary Party kabalalong hakami jong kala singlay Habakran bekidong thok kubor hadin balawai ka jialang unoyalam ka UDP ubalongru menteri sarkar uba lakmen rumboy ulong ba pramut ki MLA kan thup armut ki khot jong ka seng kilajit uba met ba lendo kum nongalam jong ka Parliamentary Party. Ka Border Security Force ka way ni kitnat yada khapot bahe jong ka perthai kala rakhe ya ka Jal Shakti Abhiyan campaign kanang banyada na ka jingtor khong hapo kari da ka ba phai khamat che ka santali ki lat bat ki rukom ban penne ikitulong bat penlang ya ka kita kilong ka ba penne ya ka bat penlang ya ka slap ka jing snapan bhai ki tulong ka jing pendon kam biang ya ka balada pendon kam da ki rukom jing start mai ka ba shna kanton da ka khando banden ya ki bakin tu chekiwa ni ka watershed development bat ka jing thungding kumba aspat liki kan hon jo ka BSF ki bahayeng asem bat ki khanna ki basa ha umpling bat mopat campus ki lai shimbanta ha ka Jal Shakti Abhiyan campaign kabalalong ha ka la sing ublay bat kabala sedang da ka jing shim ni ka jing smai balapan bot pat da ka jing batay na ki notre jong ka Central Ground Water Board kato ka kubor kalakot nak All India Radio Shillong ni so bakada station ha ka po prabaji kanikadek All India Radio Shillong भी हो जाए तो भी उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए।